Karibu museisi ya Mutongo TV ngwataniro ya mukamba nthini wakava uwa muthia wa kilungu cha amoka ni kwathika na twitha twikomana na tongo ikivathukanganio kuma vaile mbetani yitu ya ukamba twinanisia maundu kivathukanio na umunthe twinanisia yulo evyuvi ya kiuteti ila yende na kwikinyia kila muthenya vanthi itu ya Kenya. Maundu ni maingi twiyambia na kumbuka kwa Raphael Tuju ula unawetekana ato unae mwau wa thanthatu ayo esa kumbuka kiwambini tukitulike maundu ni mioko ni ya siasa isiende sia kwikanisia ndeto numano President Ruto ni wende na kukima ngaleko ya ulei kila muthenya kwi iyo ngaleko sia Homa Bay na Migori nwithiwe ayo kana ndeto ingenzao ya kana ni nando pumbafu muno ni useless, they are good for nothing opposition aya ngaleko opposition nayo matuko ayi kuoneka yimwe kesi ndeto muno ende kashagwa no wende no musunge tunanezia maundu mioko ni tuko kadi amwika majenzi ni maambie kweyumilia na measenga na mama yendo likilwania ateti ngewaya esiyo ya tuko kadi kweyo kosa ivande na kuyanikiteta kuni makura katikati wa maundu angi alama ende no kiteka kiwanzani cha kiuteti uketha wina ikudio yulwa maundu asu no ukatoma kwesela ili itatu kenda imwitano na ambayo tumani mukuve vatendi vi uyambia na nito Mutongo TV kana mitandao ni yitu ya mikumu yetu live emwe kwa yemwe kwesela mutandao wa Facebook Mutongo TV na mutandao wa YouTube Mutongo TV Suku FM official tulike vonye neto ya Rastas kithuku anzomo na yendi mheshimiwa karibu sana kiokondi cha umuthi ni kwate wa mokanesa watu wanesa mwanyane waku majije mosesha nuo nikenda twambio nene ya bitu asanda ni mubea muno Erastus nondo apondo chabao munde musiayesia wa Mutongo TV kana osemanya wangu kethie kaingi to kwa mane ya muno ekumbe ya siasa lakini munde na bika kilunguni kicha kwacha na ni mubea ni karibu tunena ni maundu ala mekwe manthi neta wa Innocent musumbe wake manthi kuma Pahamasi Mwala constituency katika county yetu ya Masabo. Yes. Karibu sana musumbe naende autondo ni nawe takana maundu ni maingi ala maende vanthi yetu ya Kenya ene natwambie na kitu ni muthenyane wa iyo Raphael Tuju ni umwe kati wa ateti vanthi ya Kenya ai muyumbe ai minister na Raphael Tuju na kilengezi kike imacha ngawasi alone osie mukovo kwa kuma kwa EADB aende kilengezi nekiu echo tuonie tunonie ngawasi ya kutabewa athi kotini aende yu drama yumila kwe iyo itina wake kumela na kuba thanthatu wawetekana ne wayi ya muthio ne kiwa thanthatu na yi aumela azeke anekete kwibitha bandu anoni ati wane ngali tena number plate ayona to kwikiwa mbini athie bitha indi muvia wa polisi DCI na CS Murkomen ne yumile na kwachekana kino kiwinde na indi kilengezeni Tuju yakiwa mbini kwa woni wako utonyo nene hata yuloa that saga that drama ya mheshimiwa Raphael Tuju. Yes. Ekana asie Erastus mbe nekendo kita kiseo kuona mundu wa personality ya Raphael Tuju aikona siendo ibana ila tuonia ikonwa nayo kwa chane na TV interview kisesa nikimwa wa Kenya na tuwe discuss headline ya Standard newspaper yo no ni andiketwe abducted ya nanye kwa na woni wa kwa nasia isu ni a very reckless headline nondo twina ambo manya nola wa abducted ya Tuju abducted wata aweza ethia nikendo ke kwete joto muno katika nthi na oyesa ethia ni chambe ya kuthesia mupangilio wa security system yito na yu ela tuonie Tuju umaloka na DCI asia kenene se kuma tena nikipende nonie wathandaro DCI ya umia statement na asia ni maenda na investigate issues ya disappearance ya Tuju na mathi nyomba kwake Karen na masie wa mailika so ekolio ya ketha Tuju ndesekania balawi neke family yake itaitikelia DCI kopika nyomba oyende na investigations sio lakini nono ni amini yo mayasia manaishwa kana Tuju ya nyomba kwake na macodon the melingilela the compound yake waseri anda umalokana wekendo kekeka na nicho kituni eyo kwacha umalokile na inde ndiasia
opposition leaders nitwoni mathi ba uma twangwe ni Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na Alangi na Erastus nienda kutabia kana even opposition leaders ne maile kumanya kana nitwekane na sheria take its course nondo tuju kukengana ni abducted kana no miseta na kyakitete kwibitha it was not the right thing na they lasima oswe nebo lisi athi andike the statement na ikawa kotini ne kana ILSA kene cha no zina twethero na cases mbinge muno cia andu abduct wa Kenya na amama kwa mbodi wasa yes twiva uni tuonie asu atongo yasu aweta twasema atongo yasu ingene mawakili Mheshimiwa Kalonzo ne senior counsel Mheshimiwa Eugene Wamalwa ndengwa jiru sure muturi nitwize ni wakili pia nenge ndai speaker ande attorney general witu bande ya Kenya Mheshimiwa Kalonzo ainena ni waisekana ndena doubt na kila tuju kueleza niki ukuona tuju ndana ati yetu undo kuelezea na athi kwebitha nikenda ndakaitwe mbini na kana ndaka no ngali onagu ukite ba ngali kakwatia itena number plate no with enough here ndukona niki ukuona tuju ate genuine ningwetekela na ndeto isuo weleseni siagwo ane mawakili na nomba kwa maketha me concerned na possibly their client na monyanya ewo lakini no lili kana on Saturday Kalonzo Musyoka ni womsia statement katika post yake ya ex post yake na pia Facebook na ILS ya kana William Tuju actually before Standard Mommy headline yo Kalonzo Musyoka wa mwene ne umetie position yake kana Raphael Tuju no abducted so iyo aileta mbe ambia ku apologize to Kenyans akamea nene na umisi statement yo kono na nethe yetia nondo in the real fact nondo Tuju na LIC na abducted wa positive akitegrita kwa bitha number 2 kila kinge ngwelese ni ate Raphael Tuju ela waonie atewe ne ngali nikazi katika police station yake Daendia report no nawe I reported before yes I reported before sijui on Friday kana Saturday kwacha azela yako mwezoni azela yako mwezoni lakini the best thing ndo ebitha kweka you na attack ya mosiebe kwata no zitakweka to yange waya no na ndie police na maybe police alio take action that would make some sense utaendeye anaisikana police yesu ne twina cases twina case ya Gaitho what happened to him osiwe ose kisejenja police no kweleza akasekana twina cases siando na ndiye ku police mayona kwa kwebitho ende ba make wambene kuo mabdagiti wako ko ayisi kuthiku kwewe kwatu nweze kozani akwanene mono mondo ya Rastas ni namba na maondo ele undu waambia alamende atabunyomba kwake mema wakili na niwe mema wakili lakini uyawa wakili ni ko resist arrest uyawa wakili ni ko resist arrest no kwetu ni ma opposition leaders ya mayasia Tuju ndeli kangaleni hapo lisimbaka ya bibi alikengaleni ya Kalonzo Musyoka maadina yake baka station ya Karen na ingi wesaidhia mayenda aivikia na kubingewa nondo it is normal Erastus police ko apprehend mondo and in this case it was in the full glare ya cameras netu yena nesa ni wakwata so nothing fall would have happened to Raphael Tuju kendo chakele this is a history ya ekwani ya Raphael Tuju umundi was a Daily Nation where their pages kalibo inya sia auctioneers matangazo kwekata kota siendo siando nitunonie ekwani ya Tuju they ran it for the last 10 years. The truth of the matter nekana East African Development Bank ne amonengie almost 1.2 billion siapo waketheka kila wakete properties yake baya na ndaisa kuiba even a dime send yomwe ndaisa kuiba ne kwani thene akusanise mpaka yathi ka Supreme Court ona yathi court ine sia London na Patrick na auction iwe yo ki resist waneki why can't we have and ma understand kanai commercial interests sia bengi no mpaka ikamitewa so those are my basic two questions na niwo ndiye actually I'm not a very happy person no monde waja nondo we make Tuju okwenda ko treatwa differently nye omonde ni mfanyi biashara na kwethiro na maingi mono mangona biashara I have dealt with auctioneers mwako
mwaka ona late last year 3 times ngabil na mo makoka tukaelewa ni na mo tukamanya tuikata so kindu kicha kusikia sympathy ya raia na kuweta politics katika sindu sia commercial interest. I don't think it is right. Why do you believe kanani sympathy? Nikiukuona tuja na sympathy ya chao. Najua nengi kedhani wasi alone na ndaitha. I have been a banker personally. Na inesi ila wa bengi na wa social loan. Na loan yesu yetekelwa unenga wa kindu kita wa offer letter. The moment wanengwa offer letter na wa sign already ni waandika into a contract with that bank. Na kindu kila kieleto katika offer letter so nomba wikata nomba commit wale kuiba nime auction properties yako. Okay. So wimno kilenge wayesu atuju necha utonya kuweta yuwa that issue that saga kwatiwe etwetela toneka no mothe no kumilo kotini tumanezikato na mabicho meba nondo wethikisema ukile make kwiyo mekulalia mobza ma polisi alame omwike ambini kwatwa ena mabicho mau you this your final one about that of course tuju kwatiwe nondo no nakenganie na enda actually nela theta wa breach of peace nondo ndiyo ndethe na ela theta wa sintofahamu tuju no waiye betwika no abduct iwe no kukwateka nethayo kana no waiwe so no mpaka asonge makolio aelesia why did he do this was it according to the law or it was against the law na nyendiasia atongoi na especially ma opposition ni sawa nimeenda kumia President William Ruto kebelani nondo wa oitumila menasio lakini twate nzia elaya elete nondo kendo kicha abduction tiyo yambe force abduction netwonie muyombe wa Juja Koimburi o ayefanya no abduct iwe so nekendo kebya na muno kate netake katika anduma opposition but at the same time musumbe ne kana abductions nisirito ba Kenya. True. Sione siri wa Kenya kwa vinda yasa ando mako watu ina record ando mo waitwe makomi ando anakubigiwa monde ando mata iso kwatikana so gewa abduction ile tobo na juthe ekolo de la de point ngone twetekalana ni kwethe na abductions ina ando mako wanange maka lakini jutu ka bathuka nasia ila ya gone leta ya gwata ibo ni wayakubyela haya mozezi ndiye sewe nawoni weba yulwa kiucha tuju enda watu nisema ndo kautane to amena kiucha rafa tuju kumela ne waye wathanda tu weyo asia ende tekesese ngemo cha radio cha loka ya Kenzaluo aende etha aya na yona isi wane kitebitha anona to abductiwa jizo nawoni weba kana kule yulwa kiu nenda tu kila nilipa nini tuke bayi kwa our political leaders matongwe ni president His Excellency President William Ruto na tongwe ma opposition leaders tuambie na president of late then wa development tours yake malembe tani kibathokani ni wa moye yukumilia mavuti make kikabone nondo wa mwithukizia undo kunena kinambie na kashagwa chathine kimwe ngalikosea Murang'a I think na indi as a president no mosie mato mambata ni kwate ku president no choki na muithia wo mo no ndo immediate after no na songeje ambia kwa mata direct president kebela kila wekalile obisi ola wekalile no mwetikilia kunena sindo tayo kunena likana president no national symbol of national unity na you president ni no to say hivyo onde kila mondo na kwa sababu bwana prepare president na ndio tuona president ayonga makitani ayando ne pumbafu ame ne pumbafu ayeme ne wajinga ne ando atumanu ne yani sindo yesa hivi ayu na kanisa wesa yanwandikilela ne wo mani asindo yesu na ndo na etino kanisa kunena president no wende president no yani obisi osu wake ye kana na utamondo yu obisi osu wake kuthewa kiwango kiu musumbe negwa nengwerekana naku Erastus kana isiasa sito ni the muno na office wa president ela data the presidency ne office whether we require dignity kila Swahili makweta office wenye hadhi kuu na no ndio kwa there kana na menenelela devo lakini nenda tukisisie in holistically yani andwaonde nondo ne the top leadership atongo yala meyo lopyo masiasa sito na
of course maina ethics na maina elatheta wa dignity ya kunengethia maobisi alama occupied ndaiya na no lilikana for the last 3 years kuma ela musumbe wa Osia Kebela na especially after Gachagua aimpeachwa ethitwe ayumangwa muno Gachagua na ndo make methite mayumanga President Ruto muno memweta King'ei patena evidence memweta Muwani patena evidence no Erastus niwese kana ba Kenya kila mundu adime awakwitha innocent takwa until proven guilty until katika a competent court of law na prove wa guilty so elamu ya musumbe ni King'ei elamu ya musumbe ne Muwani ni court lera ile prove yake na president no mundu na nomba ka ila thira elastic limit tondo Erastus onaweyo mesiata ndo kuma ngoke zete nomba ka we so respond regardless ya obviously law occupied so not why law simanyai of course there is the presidency the office na be Ruto mondo na tiwo occupied that office na you kabina kaloko the sia office usuke themba kiu visa waiver tande ya Kenya yes to mabayanza kwa other countries kwa yes definitely TV Samoseo nondo musumbe actually is newe designated spokesperson to the international community na ila international community yona sindu isiendeye nimeona ya ndinonde na seriousness even mundu kwenda kuinvest ba na yona musumbe ayumanga no mpaka ka get concerned akakolia yo undu ba ayumanga no the next time either better nondo with that kind of a scenario with kumanga na kwekanisa ndeto isungito palaji baendera no kwambe yo bwana na no liga na 2007 kini cho chambeye kwa nombaka twetane ila letawa twetana political sanity na ende ndiwe tobo wa anene mama kanisa yes ne to need kwetha tweando maugwo ketha twasya twanene mama kanisa nondo Gachagua sindu icio onthe onena ayetana King'ei ayetana Muwani ayetana Kasongo ayetana Githinji sindu icio onthe anene ya from the pulpit of the church kanisa ni waya ile kwanza yaambio mo call to order tenange kwa hivyo nomba ka you in the idionde twethe na ila data wa honesty na integrity na and on them my partner na twe demand sanity kuma kwa politicians isitu muzume ni rezo na wewe Erastus Ruto tio waambe kuma kweta na kumbafu mondoe we President Mwai Kibaki nona yetano lakini tuona hapa tena thina nondo aimose yue wate onaku musumbe wasisia awa musumbe olatwe nake yes undo wo kumya indeto na asu ange o compare pena kibano kanye twetikala ni wonete the other presidents na our president of course ni we say President William Ruto na ke Erastus nitonenete matuko maingi ndena match yake ba Kenya kitani nobody can match him na ni wawone ye Rigathi Gachagua na lange na katika opposition meya ndineza kuambia campaign yako na langa ambia campaign mukaebitha campaign nizi ya woman kweta no kumba na yue Erastus tuwe ba Kenya ona even the local politics iko na wada tumangana ando makumangana mageta na kita itano no lilikana President Uhuru Ruto mundo Uhuru Kenyatta ayumanga Raila Amolo Odinga imweta Muguruki tike koyo mu kikwage kamba na ke Raila amwe na kuwe muthengi na wokela kwa chane kuthi kunywa pombe na kuvuta banki. So it is an ongoing process. Ruto tiwa wambe umangana lakini we munuka wake it's quite venomous. Na ni mundu Ruto is a political animal na wa muengeji katika drama ya siasa you won't beat him at his own game. Aya, twemini yake other leaders ya tongo ya lange tagu kwa ngelekano chamane cha UDA. Yes. That is your party leader. Ni bisa weva ukuona nyakola ni chao muosoma ni chao young leaders alame aspire kwetha me leaders in the coming election osakwa no kete ni chao me osoma kola kwa president ikavina kala meona aina na ndetore no see president pena kiboto kanisa president na the opposition leaders yeye ndito kweza kwa anaizi
ne okay bala tunamwenda itu namwenda okay bauyu namwenda athe bau yu atongo yaba mo in a way titabeka kendo me kwasya muno but the president wa ndea Kenya tusoma chao na okay two things kwa kula wangu ya number one andwa Erastus nowe o rotabia kanae you made it a united alternative government yes isu de maanisha nandu mometa yale yu kukolika serikali kwa ona meba ya maendeleo na campaign ni mailo tuoni ya ona mali ya serikali ni no makako nata kwa number one mayaeleza mangana matuoni that they are different from olawebo. Number two, wambia you president eonaniata kwa generation ile mwati. Na kene kendo cha nenewe mwaka wa 2003 ne Jim Nambaru. Jim Nambaru wa ICA in the political sphere tuyeona andumatonya ku-inspire our young generation. Nondo ibinda juu niligana be mutumia weta wakihika Kimani waumangani tende tomboku muno actually anena against Mama Charity Ngilu and that is what is even happening today. Our politicians alatwena mo on the or TLM serikali ni TLM opposition mayona ni dignity mayona ni with main inspiration figures to the upcoming generation and therefore media electorate na inywe katika media mwaile kuona niya okay there such kind of things onaita muinenga blackout why would you kuicha television ni wetu ni Gashagwa okeletie matu ayaze president ni Masumba kama makambata kana nage president Ruto ayazi ebuya so and so kana kichwa mindo no weta mono endo aboleka. I mean those are things to give blackout ndio na tabeke ndo mwasi amokalea kuona nyezindu television ni there is no need for that. Kopia media ni maela ko play a big role. Yeah, no these issues that's the exactly. But was even mainstream media, local media, those are the top stories. Because there's headline stories. Yeah, those yourself. Yeah, so actually media ni ya ilo changi ya mono katika sindu. Muka nenga ando ansu blackout. Na muyumi la si osindu la si maana me onena. This kind of nonsense yakani say ina social media. Not social media ndi regulate yetu. Lakini hisi yenyu oyeza ya mwani ya Kenya sindu ila si omata. Okay. To about president edit na development tours ndamukasi ya maendeleo aziendo izio nde ukonena nene ndene wa ndambuka izu anena baatokeka 1 2 3 ailika yi mwaleni wa Kabila ntawamalizia asubuhi good for nothing opposition useless alternatives juu chao nisiasa kanani maendeleo wende president wedukizia ndo ingi the critics me as a president ndaisa kuma campaign ni mmoja kuma 2022 president ati ndangaleni yolo ni kukona campaign ayazi yako hapo ni president na Erastus kendo ke to discuss it pure William Ruto is a non-political animal. Ne mondo tekala ate okona siasa. Ne mondo tekala ate ku-engage a Kenya. Ne mondo tekala ate liesita ngalini yolo. Na is of course using a two-pronged approach ya ku develop Kenya o aende na okona siasa. Nondo nanitwa alani yeke na President Mwai Kibaki. President Mwai Kibaki we are concentrated na kwaka economy. And for true ne waki economy yande no nesa and we applaud him even in his death. Na lakini all ni ku develop the national cohesion and the political sphere. That is why Vision 2030 yaina emwe ya political arm ya ku develop the political wing. So President Ruto is doing all that. Nuona President Ruto nde ukona siasa siya kwenda ku isolate region yemwene kwembega ndio mo support sisi wanaramu rima wanakau ne manendi ya komotia through Gachagua nuona aendeye na ku make a lot of entries into the Mount Kenya region nuona makanzeti mombe ndize ne Daily Nation kanani Standard lesi ondo wende na kuomba ni atongo imama kanisa under the Pentecostal umbrella mama ndondo myomutunga ingi ba katika murima ndo konote utene kanisa and therefore President Ruto mkala muwe na haki umpe nuona ona kaune wende ona siasa ni wende na ku develop undi nuonie maundu ma railway
the SGR. Moving SGR kuma baya kwa meye Naivasha ethi mpaka Kisumu na ethi mpaka Malaba keune kendo the whole Africa tuiwa ni kendo kekunetwa nesa wenene ya kanisa. Yes. 2022 ni tuwezekana President Ruto agweromba uni kanisa. Yes. Ethati yana kwa yana ni kilungu cha miongo kenda na kenda yulu wa yana kumaanisha kiwango nene cha makanisa China President William Ruto. True. Oyu makanisa netuonete mai mutula muti ni kuona nyakana president no tieto ni kanisa ndio natotietwe nyenye ni mwe ndiambe ndiekea ndono nene mono katika makanisa maitu nondo ne bailetha bena separation ye ndi mundu ngune siasa makanisa ni pulpit ne remain kwitha the pulpit pando ba kunene ndeto cia ngai na ku criticize serikali from the pulpit. No tuonie ando ta bishop Ndengi, ne tuonie ando ta mutumio wa Embu ya Tawara. Mutumio wa parliament. He was bishop. Bishop Gitari ne tuonie ando makoso kanisa. And therefore kanisa yeke kukwatana na siasa okezethia neta meotethia nise kukuna siasa kanisa they separate from the politics na ndicho kakwe kule thela wangolia kanisa nethitiete President Ruto ndio natarimo tiete nondo pe wala wina mo pe alange meote and na comment kanisa ya Catholic Church at least the Catholic Church netuona yungamete katikati criticize both the government ala serikali yetha na excesses criticize ala opposition nyoka mono criticize so take kama kanisa onde ni emulate the Catholic Church. I wish we would not to songe nambe institutions la renasio ta EACC kwa ngalakanyo monde ndeno ya thango neona ne soma kana EACC ne meokanya politicians kutumia mali ya mwene the public resources kukona campaign twisineza nituonete ma CS mayiko na campaign matomete nituonete other leaders mbende ni wa serikali the same to politicians ya langi aya institution ita NCIC tuinaweza iwa mainena exactly lolo wake institution yetu inasio ni kumaanisha ni toothless ni nengetwe pinya ni sheria lakini mai exercise ya powers ila manengetwe lakini I will tell you the problem ila the monica na most of these people ni political appointees whether ya mundu sino ona thete iwe lakini peo kwoko kuna mopate ya ikara ayoka ku appoint position yesu kwa weza either nandu already opinionated na ndesa kukuna kendo kikaumela ondo chailete back to EACC. EACC I'm very much disappointed na EACC na ila yosiwe ni Bishop Emeritus we kanisa ya sita Bishop Oginde no tonya kweto mabadiliko actually no hizi ucha politicians kwa exactly kunena na kwekanisa ndo nondo ni sawa no kuneno lakini we are not seeing that action okay no tuona ni manetonie ni manasukumie obado mpaka sindu yake imosi atewa na tuona andu angi maenda na kuatewa lakini they just have a lot to do kana wewe mebokoma me aligned no yani ni bado kitu siasa no ni bado kitu siasa no bado wazee bado na alignment yake na serikali maybe chita wasisia towards the end of usumbe wa Uhuru Kenyatta nituonie Gachagua sindu yake sia accounts yake sia freeze wanondo wa maondo ma corruption lakini mali yake pela ni immediately atongwa mbesa yake na kwani ya withdraw so which means there is a lot of political influence katika working ya EACC kuziaza hizo sikuwa nanga Kenya hivi pio na nombaka tumande twekona siasa sina hygiene ata nondo ende twaendelea na kometwa yithu toyende in the right direction yep pajele mie kwa mina randa tu bando bauni kenda sasa yetu aliosa kwa nini monene aina muzeze na kundisi wa siata ikole ya kuoni wa kuyoloa mondo atwende na nani sia hivyo bya kiuteti ela yende na kuongeleka vande itu ya Kenya okela muthenya kwitha go yumba kama ondo me umaziaza omonde tu sia ize tobana ni chau kikwitha ke ikiteka ndeni wa kiwanza ke cha kiuteti na inde musumbe twende nominea ni ona nene lo future generation ye kuo na inde peke ndo kitu tuko kadi
tuko kade ni vuguvugu kendo jambizwe ni amoika ma Gen Z kuyandikira tako ni makura na ni maende kuyumilia na yu president muthenyo zuko na launch wa extension yezu ya railway yezu nginya kuya Uganda. Yes. Na tumiende tuko kade na kwata criticism muno wo muno na ki ende ndithukizia abange bia na ambelelia na alama zikumie kiu kele tukamwe kaine na kizezene ngemwe chair president tuko kadi ya we one time you president elikela sindu stage cia sikwambiwa ni amoika kana enda we save ya no athengesia amoika bakubi no ndona wethikizia tongwe wa opposition onamo nimekuoneka onamo mayendo kusesia niko maana ateti maito watu inamo nimekuona amoika undo baendetwe ane nikutobeta ngotongweni kana makatobata tweleo lika utongwe sure atu amwe tongo ya mena dizinto mende toiba buya mena buya namba kana meta nagu yewe se Erastus wasisia o population statistics ila to onengwa ne kana muikala yu mabike yako kuna kula ni almost 60% ya the targeted voter registration ila IBC ende na kweka and therefore and asuma ke andikivya kula you on the na maeko na kula no maete the most desired change lato manda ba Kenya na nye ne kendo ngokiko nanganisa moko nondo 2024 na 2025 ila moika mana malo kile nekana manena ne yolo wa otongo iwanthino netwonie makonete siendo ondo siailete lakini wesethia nundu maina Kenya ni constitutional democracy na ndio osenzia otongo iwanthi kweselanzi yenge ateko kula kwa ila mambe ya kuandikithia kula na initiative ya tuko kadi nye nengwetikala na monesa lakini neenda kumavuthia muno maika tate kwetikala politicians either in the government side kana in the opposition mamandikele ni maandikithia kula na ketha ni batonyeka amuika mamanthe one of them and that is why nina thina muno na Edwin Sifuna Edwin Sifuna no wa okwete aspirations sia andu mamuika na ni waile ku ensure kana siasa yake ni siasa different na siasa ile sio kuna ni na alama serikali ni na alama opposition hapo meta legacy politicians mundo Sifuna aile kutoa siasa yake ni sia ku provide solutions si siasa yako kita kuya sia kwa sia kulifanyika kana na siasa isu ako ne the modern politics ne kana we there aspirations isi anarika na ne utavya yu anarika mo ene makaandikithia kula isu ne sana mayuma aluka mo ona me oka no maza kwa president no maza kwa president okay there the kind of politics rosio na hara Kenya ne siasa enzia na itwa ambeya ondonge so nye ngoma support na ngwende na kumavuthia kwa working ne maluke na keko concentrate wa ilobi nondo ni choni yake ilobi mono nichoke mpaka mashinani let it be replicated all over yes so ni initiative zio aya mozeze we aziata yolwa maondo atu ni wanena nisiana kutandiswa mu makomani maku etina wadatika onini otumani wa kuyotuma kwa ile itatu kenda yemu itano ambayo otumani mukuveva tendi uyambia na leto Motongo TV and then wametandao yitu ya mekomo kanili Facebook na YouTube ningwethandisisi ama otumani mako musumbina na mbosoma maotumani yes umundi ni somon malango maitu no na ofisi wa deputy president Kithure Kindiki menda mongelwe thino budget ila ya budget ya 2025 2026 ila financial year kwa thela June menda mongelwe shilingi 450 sia hospitality hospitality mondoma catering mondoma entertainment yani mautano in short yes kometano ni kuna yukazi ndo sia mondoma enjoyment minister of enjoyment sino sia mudhemba tozo yue Kenya neto zivala to hiyo ni soma kana pembesa hiti leto kisomoni inabetangiwe ingesi abakonza ibetangitwe indi tuona obisito wa deputy president uyete mbeza sia kukombo ndeke uyete mbeza sia hospitality kini cha musumbi kana sia kabina kala tuona zindu cha mademba yeah ti kendo keseo na no seo
our priorities siande tukaseka right tukazethia ani twese ni chaukela try prioritize no you twitonya prioritize travel ya deputy president kana China mandasi la sekwe ofisini wake over capitation ya maskulu kana over mandakotwa ndawa sibitale and therefore na you nweze Erastus kindo ke cha yesu ndi supplementary budget ndio kwa wabunge you abunge maitu nondo ni more representatives maitu ni mo maile kulana na kindo ke na yumbela tu na mona ta meole na jue tiwa Kenya wa sisi tu ayombela tu na mo nye mwetano wako kwa mo ne male nondo ni mo andwala tumatomete bumato represent na male yako lena mo akenya ne me yumelie tosa kwa andwa tumabetange but the question is twabetanga twatange makale so that is the biggest problem we have na ndio tabiange Erastus they no longer weo akateka ako ni makula nondo na wanambia sasa hii ile hospitality ti really hospitality mbesa ila si kweta wa wananchi ko ila sio kana makunia ando makatonywa isilingi yana nondo omonde na kuyengwe tekebele cha senator ndio eta ando ne mautubie ngauma bonda na manengeta kino wikilio matubete we matabia policies yaku okezede unaona maboeketa manoiye maikolia ukamina male sendeto isi umanembesa omatunerie yani agoni bakula sainge no izero change ni izero change hasi ndoni nondo tuyenda kusakwa mondo on the basis ya manifesto yake nekela okutunenga netwa yakie kwewe ande na matu twewe ande na nebu haya na wewe president aise twekekeze kwenda na bamono to the gym haya akatuziamo mama otomani nikaenda wisaithia ni twende na kuminukelelia musese nekuyeketha wine otomani kulio kwa musumbe yolwa ke twende no nena nisana no tumekwisela ile itatu kenda imwe 5 namba otomani mukuve batendevi ngwetha ndisoma na watu makwa ile itatu kenda imwe 5 ambia na ndito Mutongo TV nikenda none otomani waku kwa mituki na mitandao ni twa mikomo kanile Facebook Mutongo TV na kwa ya tumevau na YouTube Mutongo TV Soka FM official Mutongo TV nenda omukulia mweni ati Ruto ni wati ya miao na kutilwa kwa mbesa sia abokomi niki ni yake ni Paul ndonda kuma masinga so ungiozo awona na Ruto ni wati ya miao well ndiye mwethukeza nena in which context exactly lakini nena angewena ya housing levy yana kutula mbeza cia nyumba yana housing levy we ya atwa parliament ya beto kithwa ya atwa wakatika court ya prosecute na yete kithwa yende kwa musumbe ndi above the law musumbe ne ekate under the law na nomba ka akate ya ondo sharia ekwasi musumbe weno kweza kuwekana na kumanga atongo no ne lang to meta political hygiene na kendo kene two-way traffic musumbe ayeke na opposition na mama yekata yeka no ti opposition leaders ti mena right ya kumangana meoka so ne they are two-way traffic haya kidogo vinguke mundu kwasia obangale kosia Mandera town to CIC to locked oyeta wa Kayana Lawrence aya utumanyonge ba kethia musumbi osu na we mwa omondi ni wanena nesa asante ndona inge ko nena at ai we uzina nawe desitwa na kwa roma kwa ile iteto kende mitano ndabie esitwa yaku na umetangale kwa iba aya Erastus good morning onene nyamusio Rafa Ituju kiuja yake ni kipindi script yaandiketwa ni Malala na Gachagua aya good morning muyaseo tuko kadi twemienda kuitoka kumoti akomote dawa kumoti zeti ni Kitui County I think aya mautomani ele bamuthia kulia musumbe wo as president no dokumete ti siasa no dokumete waiko na siasa kukitu kamba ekitata ndiye sio meto kama wangaliko yeba lakini lelo akuma kangundo ko kamwala noendeye lelo akuma kibande ni kuthi miselene noendeye kingu cha kuma kayata ko kamasi nikiendeye lelo akuma male ko ka okea ni oendeye wambaya tela utana mbodi ne telo bike bau iyo
tibaza mbwa yende mbwa niende the reporter wa we motomie anzeze status ya lelosu na lelosu ondo kwasia tia ito ya sele ote mubukomo pe kilomita 3 sia ina lami lakini wasa ile ya sina portals yo chao nisienda recarpeting kiu nikedhelete but kuthiambe onangina matinga alama meo bukoma nimeo kwaba waikendo kiende kuthiambe na yudenge na yu Erastus iketha makwamirio no mbua mai kwamia maende wana we aya lounge ya QND na vindesi yombe no ka recarpeting nuga na iko peke yake lelo mali okesa ko the line no the Erastus ekaitwe na ni kindongo wetai ithie ta Kenya twina ila theta wa kwa kisungu serious trust deficit ukezaidi yani tuike serikali itu na tie kendo kiseo kwa serikali nene ngomana kana tuminenga omwanya oyithukume nundu nitwonie ila contractor wokie no gwo mbua yambe yo mabengesa mema na mbe ya we ana no gwo ba kangundo na no gwo ba yake bandeni yuni makwamire nundu wa issue ya mbua tumanenga time na nitwo nundu ibinda ila batweka na matinga maina abika on the ground ona kwani negwe hai kendo kiembeka nae lakini now that the contractor is on site tumanenge ibinda aya wamuthia Erastus kwa kulia we mosumbe atutabie kitui tukaya Ithokwe stadium well isn't ila ko tabia criticism ya okeza no po asilikale ndwekendwa na kimoka kunanganisha moko lakini neto tuongea asilikale mobe of course ni taxi to ni right to send isusekwe lakini Ithokwe stadium twetu ona yabu use ndaka twetu na Ithoke airstrip babu ite functional twetu na mindo Kitui State Lodge about so netwetekeleka na Ithokwe stadium ne ko develop ne ko tethesia o ando ma youth wizethia no ne ma grow talents yo maundu ma mathao maundu ma chao kezethia kethani twenda kumba na ne tuomba ni abandu baseo and therefore twebundi ko appreciate kila kenini kiende na kwekeka vai mundu withia wa esi uthiwa uiti ona alame othukuma vau nundu wa siasa na maoneni kuma kilangaliko ni engineer Dr. Maliungi kuma ngaleko cia Makendo ndese oso ya respond ya chao netwa mumo muinde kuma ngaleko cia Violia iwe yakonda bya weta wata ndo na ndabya we asiata na ende nemuvea ndo wa mautumani asume nyuma ida mwituma so nenetu mine mundu innocent ndeto cia muthia kwa musia isia na generally okindo kuiwa wenda otabia mbai ya mukamba kiongoni cha umundi cha kwa nye kwa kamba maitu nenda kwa sia yune vinda ya siasa na kainge vinda ya siasa andu maitu ni makothete ku confuse wanende tombinge sio nena na teti mpaka ukeza kulwa wenda mutongoi wa muthemba weba kwa thene ebuso yoka once in 5 years ukanengwa mwanya wa uthiane wenda kutongwa no myaka elenge 5 yokete kwaunye nienda ko wish akamba maitu ebinda ne the kwenda na campaign watu ende na kuona atongo maitu ndo meonena sindu ila mekweka twika tegemea muno no lo kuonenga mbesa bingi nondo onanga unenga ngili 10 omonde yiko kuwa for the next 5 years tosmande ne mondo weva ola wena ndeto siagwo na wena mupango musio pako twande itu nambe muzumbi yes wakethiwa ni Betty Salsha. Betty Salsha ni apukuma kumutongo TV eka kilungu cha nene tikila cha Rus na Betty wika kilungu kingiba inengo talent so Betty knows yaisi na you know ndo wando me message yambia ni ukevi so zionga ukevi ne ukevi nenge na yanga yi timu bya ndo akoga asante twakwata manyonge tokaendea thank you so much nize maundu ni maingi ani mubyano ndo kakikoni cha umonde na kumuzese ne mubyano ndo osese kilungu cha muka kumina tuambie mwandone wa saa 12:30 cia kwacha nginya oyu na sisia ni saa 3 na ndateka muonza kilungu kitu kebani wadala saa 3 ne ende yuni boto beka muthia wa kilungu ki twithia na ila ingi twekiwaji nikuthande sioketia mwandone wa saa 1 na saa 3 cia we on the wa bilingi wa mauvoni otavie ela cheta kikiteka ineze umonde ngala cia odete cia kuo ningwitha ngweta bya president etha aya cia ta muthenyani wa umonde na atongo ya lange katika toa mauvo lange maende no ketika muno evindani ye kwena mbua na ndio tabika naende na kwisovya tokagele mbose cie susu eteke wo
kapoka kwa makola we etha we ngaleko ya yulu komela kuo ukasila makwani baadaye etha we ngaleko ya thio komela kuo ina ngi wekelozi ukuene kebuto ambie kusanga mbeza cia mathiko wambio nenga ndo ya wa kumanda tiuseo kwa twezo bene na mbose abinane gakwe na mbua mbingi kwa wajitiwaneza ino ni Mutongoi TV.